السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إمها ريوة ثنايا تعريف حق وجنفني قد كيرتي وانت من الله سبحانه وتعالى. علمين إكلانجيان حمد كران علمين فافا فسه ومشا kankamuga ehi terikama wagan edeni ekalange hazratun adi alamen wakilu kurani ves ekalangeya hamakashawarun Allah subhanahu wa ta'ala menuvi
haqqwegen alukam veve ehen ilaha kunwa kaman aluhekiwan adi muhammadu ge fani ekalange ala kamasha rasula kamavves aluhekiwan man Allahu ekalege fanasha ekalege fanuge ituru aluna mituru sahabina salawata salama barakallawandeve adi qiyamata daanden ebe kalunna tabawiha bayaku mi salawata salam ga shamil kurawandeve amin muslim akhunne Allah subhanahu wa ta'ala ya taqwa veri wuma ahurenge amil nafsasha tiya emme takunna nasihat terive wasiya kurang man Allah wahi kurawwa fawa basfulege mana gave aditya bami hunge veri raskalange hazratun fafa fussevun libigatu masha udutaka bimfada tanawaskan huri suwaruge tiya bami hun avasve gannashe e suwaruge tayyaru kurawwa fawani taqwa verinnashe muslim akhunne duniyega tibbawani ko suwaruge wannane kamuge ufaveri kamuge khabaru devwa fawa diha bekalunge terem bekale kamugawa man Allahu e bekalaka rusul levi Talhat ibn Ubaidillah radiyallahu anhu ge arihun riwavegen asfave nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge ariha baliyu qabila ge debekalaku wadagen e debekalum wes islam wadagati eku ekiga ekamaku ege tereen ebbekalaki anebbekalaka vure boda heokan kamuga murali bekale adi ebekalaku Allahuga maguga hanguramako shahiduvi anebekalaku shahiduvi bekalaka vure ituru en aharu duniyega hunnevi e aharu ramadan mahu rode hifa nimu maddanden ege fahuga ebekalaku wes avaharavi fahe Talhat radiyallahu anhu huwa fem fulegga feni wada gannawani ekalege fana isve dendewunu debekalun suwarugege dorukolu kurimatiga tibbawaniko ehindu suwaruge nukunnawa bekalaku nukume wadagen fahun avaharavi bekala suwaruge wennewumuge iduna devvi ege fahuga furatama avaharavi bekalaka iduna devvi den e bekalaku Talhat radiyallahu anhu ge ariha wadagen dennevi kalege faanu emburi wada ganna washe hamakashwarun kalege faanu ge wagutu adi kudatane nuwe den fahe Talhat radiyallahu anhu miistakunna miwahaka vidalwe devvamun gendevi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya mi khabaru libi wadage fahe miwahaka ya medu miistakun ajaibuwe rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dennevi e Allahu ge rasulaye edebe kalunge tereen emme gada ala masekke kurawwa Allahuge maguga shahiduvi bekalavure kurin suwaruge veddevuni fahun avaharavi bekale fahe nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kuravviye tiye bamihun ajabwani kon kamaka heyye ehindu ebe kalun dennevi furam avaharavi bekalaki an bekalavure heukan kamuga murali bekaleke adi avaharavi ves shahidege gotuge fahe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurevi ena yavura itura en aharu ebe kalaku duniyega huinun heyye ebe kalun denneviye adehe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurevi ena ya ramadan mas baddaluwe emahuga rode hifiye adi miveni eveni namadu taken e haru tere kuri nun heyye ebe kalun dennevi adehe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurevi edemi hunge meduga uda bimade meduha faragwe muslim akhunne ahar menna kurimati wamum bi annani he okama darumen furigemwa mehumane barakatun furigemwa mehumane mi mativeri mehumanan ahar men ekashigemwa istiqbal kuran jehe adi mehman dari ada kuran jehe emme furihama gotuga mehmandari ada Quran jehe lobuweti muslim akhunne mi barakater masara ahar men kurimati lairu emme furatama Quran jehe kamaki furihama taubayakun taubawun ahar menge hayatuga kuremunda kuffafataka durhelive hayain a hayataka badalko islahu kuruma eku mi mativeri mehmanaya baddal kurun Allahu ge wahi basfulugave وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون
e iman vejje mistakunneve tiebe mihun emmen ekuga Allah tauba washe tiebe mihun naki kamyab libifawa bayaka vumattake muslim akhunne man Allahu ge wahi bas fulugave wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun adi tauba nuwa mihun naki aniya verinne mi ayatuga sharhaga imam ibnul qayyim rahimahullahu vidalu efave Allah subhanahu wa ta'ala mistakun bassawa fawani debayakashe ei tauba wa mihuna aniya verinne ade tauba nuwa mihun Allah subhanahu wa ta'ala sifakurawwa fawani aniya veringe gotuga enage veri Allah ada kuran jehe haq gutaka enage nafsugawa ayabutaka adi enage amalutaka medu ghafiluma vure wakim bodu aniya verikame onnane ba man Allahuge alutakunne aharmen mi barakatere massaruge duwastaka kurimati lam wani furihama iman kama eku e massaruge furihama darumaya thawaban ede halu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas fulugave man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi iman kama eku Allahuge hazratun darumaya thawaban edi Ramadan mahu roda hi fafi mihage isve gosfawa faafata fuhevide ehen kama eku Ramadan maha aharmen kurimati lamwani e massaruge tarbawi madarsain aharmenge nafsu islahuko e nafsa dirun genesti hayatuge a safhataken hulwalumuge mativeri azma eku nafsu heokan kama tarbiyatu henuma miyavure waki mativeri rangalu duwastake libeeneba Ramadan mahaki taqwa verikama wasil kodde huriha sababutake jamawa mativeri massare nafsuga jehifawa latta filwa e nafsu tahir kuruma mimassara kurimatila bayakan aharmen wanjehe aharuge ehin mastaka khilafa alukamuga hi wagive warugada azumegga mimassara kurimatilanje muslim akhunne Ramadan mas kharivegen anna hindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabu bekalunnan emahuge muhimmukama barakaterikan bayan koddevi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke hadis bas fulugave ataakum ramadanu shahrun mubarakun faradallahu azza wa jalla alaykum siyama tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة هي خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم تيبامي هنگه غات رمضان مس اتوجه اي بركات تري مهك الله سبحانه وتعالى تيبامي هنگه مچ e mahuge roda fardu kurevie e mahuga uduge doru kolutan huluve adi narakage doruta bandu kureve adi shaytanuge tereng bodeti maridun kastolu eluve e mahuga enhas massaravure heokam boduwegen wa reve erege heokam mahrum vejje miha huriha heokamakun mahrum vejje lobeti muslim akhunne Ramadan maha tayyarumuge gotun aharmen Quran jehe emme muhimmu ekkamaki rodaga shar'i hukum ta denegatun rodaga mativerikama furihama thawaba daruma libe gota roda hifane goi daskurun ei roda gelle kantattaka roden hure kurum makruha kantatta denegane ekankamun duru helivu mattaka rodage hisabenne mativeri vegenwa ajuru libigatu mattaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga arihum waridu efawa qudsiya hadis bas pulegge maanaga ve Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurevie Adamuge dariyage huriha amalutake vani e nayashe roda fiyaway e roda vani timan Allah she e jaza devwa hushi timan Allah he rode ki rakka teri kameke ebahi narakan duru kodde kameke tiabami hunge tere mihaku roden hunna duwahu jimaa'un washe adi bekar wahaka nudakkashe fahe roden hunna hindu mihaku tibayan adula hadafi nama nuata gona ekoffi nama timan mihuri rodeyashe bunashe timan kalege faanoge nafsu
e faratege appulugawa farai Allahu subhanahu wa ta'ala gandevwa vidaluwame roda veriyage angan nukunna was Allahu ge hazratuga gomakasturiga wahavvure wasmiru vegenve roda veriyaya de ufalevve ena roda villa hindu libe ufala enage veri raskalangeya baddalwa hindu rodage sababun libe mativeri kamuge ufale imam muslim riwayatuga adamge dariyage komme amalege dharmaya sawabu diha gunaen feshigen haissatege gunaya hamayan ituru koddevwane kama bayan koffave lobuweti muslim akhunne aharmen roda hifan jehe gotab roda nuhifa nama mi mativeri sawaba daruma libene ba mi mativeri barakateri duwastakuga hame ekani banduha huunukama karu hikkun libe bayaka vejjenama huri hitama egge bodukama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas fulegave man lam yada qawla az-zuri wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu dogu heduma ghiba bunuma efada amaluta kuruma zuwabukon huturu basta gowa efada kanta kurun huttanu lafi mihaku kewma buyumun duruheli wumaka Allahu edivodi nugannawate adives rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis bas fulegge maanagave roda hifa bay mihuna e rodaga sababun karu hikkuma banduha huunukam fiyawa ehen ecchen nulibe adi re alukan kura bay mihunang ekamuge sababun hela hurum fiyawa ehen ecche nulibe mi mativeri duwastakuga e naga nafsu tahzibu nuwe hama ekani namakan ekan kurumakun duwasta bekaru kollewuni numba aharmen rodaga sababun nafsuge tahirukama safukan hasil nukureve nama Allahu e maqsada kattaka roda fardu kurevi maqsaduge beenume onnaneba lobuweti muslim akhunne roda mahan aharmen tayyar waamvi hama ekani geeter riti kuruma furniture ta badal kuruma kaabo taketi gane jama kuruma kune nu geeter riti kon abatura filuma furniture badal kuruma adi kaabo taketi hodumaki ege zaatuga massale nu ekamaku mi mativeri massara baddal kurairu miyevvure bodu iskamedden jeheni emahoge furihama darumaya sawabu hasil kurevene gotaka kankan rawagen e massara baddal kuruma e duwastakuge beenun emme furihama gotuga hifu mattaka timage ambidarinna gatimage mihuna ves mi mativeri duwastakuge furihama darumaya sawabu hasil kurevene gotaka timage kankan mimassaruga battan kuranjehe lobuweti muslim akhunne rodaga mativeri sawaba daruma hodu mattaka haru keum viha ves fas kulawuma roden hunna iru fardu namadu takasha tarawih namada rawatib sunnataka rak'ateri wuma kiriti qur'an kiyevuma qur'ana medu visna fikru kuruma gina ginan du'a kuruma ambidarinna maimba fainnan ehi terivuma maimba fainna kiyaman terivuma gaatimaga mi hunnan ehi foruma roda villun avas kuruma gina ginan sadaqa kuruma re alukan kurum fada kankama wagutu huskureve gota timage masakkatuge ma hawlu battanko kankan rawa lafi nama mimativeri duwastakuge beenun ege emme furihama gotuga hifene بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المؤمنين والمسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واخشوه قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب gada kiritiwanta Allahu subhanahu wa ta'ala yang hamda shukuru kurang hama kashawarun mang Allahu fiyawa haqqwegen alukam veve ehen ilaha kunwa kamang aluhekiwan adi Muhammad ge fani ekalange ala kamasha rasula kamavves aluhekiwan haddawa bodukura viras kalako Muhammad ge fanuge macca sha ekalege fanuge aluna ashabunge macca salawata salama baraka lavandeve muslim akhunne tiyabami hum mang Allah taqwa verive mang Allah wahi kurawwa fawa bas fulege mana gave aditya bami hum daturumatiga kottuli bikannashe fahe hama kashawarun emme molu kottaki taqwae e buddiga ahulu verinnev tiyabami hum timan Allah taqwa veri washe muslim akhunne rodage mativeri vegemwa ajrun ebbes echen uni nuwe rode hifene gotakan aharmen roda maha baddal kurumat tayyar wanjehe nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas fulugave man sama yawman fi sabilillahi ba'ada Allahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa miheku Allah taka roden hifafi nama emihegge muunu narakaya haddiha aharoge rastaya Allahu subhanahu wa ta'ala duru kuravvanete rodaga dharmaya sawabu miha mativeri iru furihama gotuga miroda hifeto gada ala masekke kuranjehe roden hure faafatakan aragatuma neti moshuma deba oduvuma dogu heduma ararum vuma malama kuruma furassara kuruma batil wahaka dekkuma ifada wahakatan adu ehuma kives roden unikan annane kankan roden hunna duwastaka ehenihen duwasta tafatukan dane furihama gotuga mi mativeri duwastan heda kureveto gada ala masakke kurumuge azumuga mi barakatum furigemwa duwastaka kurimati lamato viafari verinne ramadan mahaki viafarige faadaya manfayan ituran hodumuge mahakan hedumuge badaluga mīstakunnan aifora fada agutakuga taketi foru koddi e massaruge dharmaya sawabu hoduma gada ala masakke kure muassasatakuge mas'ul verinne muwazzafunna fasiheko mi mativeri massaruge furihama sawaba dharma libe gotan alukamuge kankama fushu naharanahen masakatuge ma hawlu battan kuruwa muslim akhunne Ramadan mahuge retaka ki hama ekani keim buima maja kurumuge retaka ka nuhaddawa ege badaluga e retaka ki dunyavi gotunna ukhravi gotun faada huri beenun teri retaka kan heddeumman azum kanda alwa khasako fahudihage retan ihya ko dirumuge azumuga masara baddal kure lobuweti muslim akhunne Allah subhanahu wa ta'ala wani ekalaga nabiyya ya salawata salam le pangdi dua kurumang amuru kurawwafa Allahu ga wahi basfulgave inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هدوا بدكر في كلاكو روده فنجه فرهم غتوغا روده فا نماز قائم کو إبا الله گفي كيرت قرآن كيوا ري ألوكن أدا كرمگ توفيق علمنا من ورك ربان ديو فرهم توبا يكون توبا رمضان مها بدلو مگ توفيق علمنا ديوان ديو علمنگ فافت فسوا رحم اللوان ديو علمنگ فافتكا هوري علمنگ مچن عام وگنوا كوفاي ನುಫನುವಾಂದೇವೆ ಎಮ್ಮೆಹಾ ನುರಕ್ಕಾತೆರಿ ರೋಗಾತಕ
ಬಲಿಮಡುಕಮುಂ ಅಳಮೆಂ ಸಲಾಮೆ ಕುರವ್ವಾಂದೇವೆ ಅಳಮೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ತ್ಯಾಗ ಕುರವ್ವಾ ಅಮಾಂಕಮ್ಮತಿ ಲಹಟ್ಟವಾಂದೇವೆ ಹದ್ದವಾ ಬುಡುಕುರ ವಿರಸ್ ಕಲಾಕೋ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನಾ ದುನಿಯೆಗೆ ಕಂಕಂ ಇಸ್ಲಾಹುಗೆ ಮಗುಂ ಹಿಂಗೆವುಮ ಈ ಬರಸ್ ಕಲಾಂಗ ಖಿಯಾರು ಕುರವ್ವಾಫೋ ವೆರಿನ್ನ ಹಿದಾಯತ ನಸ್ರ ತೌಫೀಕ್ ದೆವ್ವಾಂದೇವೆ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ದಿಮಾವೆ ಫಾವಾ ಮುಸೀಬಾಯತ ಫಿಲ್ಲವಾ ಎ ಮುಸೀಬಾಯತಕುಂ ದುರು ಕುರವ್ವಾಂದೇವೆ ಅಳಮೆಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಮರುವೆ ಗೊಸ್ಫಾವಾ ಮೀಹುನ ದಿರಿತಿಬೀಂಗೆ ಫಾಫ ಫುಸ್ಸವಾ ರಹ್ಮೆಲ್ಲವ್ವಾಂದೇವೆ ದುನಿಯೆಗಾವೆಸ್ ಹೇಯಕಂ ಆಖಿರತುಗಾವೆಸ್ ಹೇಯಕಂ ದೆವ್ವಾ ನರಕಾಗೆ ಅಜಾಬುಂ ಅಳಮೆಂ ಮುತ್ತಿ ಕುರವ್ವಾಂದೇವೆ ಆಮೀನ್ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಅಗ್ಫಿರ್ ಲಿಲ್ ಮುಅ್ಮಿನೀನ ವಲ್ ಮುಅ್ಮಿನಾತ್ ವಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ ವಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾತ್ ಅಲ್ ಅಹ್ಯಾಇ ಮಿನ್ಹುಂ ವಲ್ ಅಮ್ವಾತ್ ಇನ್ನಕ ಸಮೀഉನ್ ಕರೀಬುಂ ಮುಜೀಬುದ್ ದಅವಾತ್ ಯಾ ರಬ್ಬಲ್ ಆಲಮೀನ್ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سووا صفوفكم على سنة رسول الله سبس سيدا كل وترتيب كل ومسكتم بيرغا صفه الدوائرغس وكيوكين تنتن كولغا صفه دمغا بدلغا اسيدا كدميگن داغوتن هدو مدنوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamu alaikum. Emmeha befulunga maulama tattaka dannawan miyogotuga kashnamad kurmabani tayyaru efa kashnamad kuravani maafan sweet dream Ahmad Manikuge macca maafan sweet dream Ahmad Manikuge macca kashnamad kurmabani tayyaru efa ima emmeha befulunga maulama tattaka dannawani